Excise Minister Puarla Zirlianan MLPC Act Nuaya Zozor Shethiam Lowle Shethiam Lowluyan Omani Ati MNF President Puzoram Thangan Myanmar Sarkar le Hilpol Shang Te Inkara Remna Palai na Thokturin Nimin Khan Aizola Chwasan Sarkar lai puya vuin Khan Minister of State atan mi som pakwa laklu an ni a panga cholti ran ni a Minister of State pakhat chu cabinet a hlan kaya ni Philippines President Rodrigo Duterte an atna athotan nuwa dan rovathil ti chinga pu mi somli panga ka hluman ni to chibai ule tuna chanchin kim changjokin Excise Minister Puarla Zirlianan MLPC Act Nuaya Zuzor Shethiam Lowluyan Omani Ati Voin Khan apisa a thuthar lakhom tu chen khat komin MLPC dan hi kumkhat lai manani to awangin sarkarin en non tha asia in committee dinani atia MLPC Act Nuaya Zuzor Shethiam Lowlui an omni asoin kumsom pariat nuai lammi zu in le zu leiti ran omti thu donani thu le zu hi phalna nei te chau in turani awang le phalna nei ya zuzuar te po dan anga zuar tur an ni awangin abo chhia te chunga dan lekani tur thule he dan hi khawle zwala ken ko ani tur thu asoibok Excise Minister Chuan Sarkar lai pui thu chuak angin kongpui National Highway shula zudora arem don to loti soin zudor nei tu te po in mundang an zona ngai don ni in soya zuruile kongsira zu in te chu tu po in man theya ni thu soin khwale tui tu po in man se police le excise mi te kuta hlan turani atibok Puarla Zirlianan Chuan zuzor phalna vendor license chu mi somruk pathum pek chwa an ni to thu soin heng jinga mi somli pasari in doran hong mek ti asoya lunglei le champhai district ka panga ve Kolosip district ka parwok serchip district ka pariat le mami district ka pali pek an ni thu soin license pek chwa to jinga pathum chu cancel ani to thu asoibok License cancel zinga pakhat license number R48 lalom zwali thenjol chuan dan lovin zutam tak ashal chhuaka serchi police ten an lo man ni asoyin heiwang hian a license chu cancel ani thu asoya adang pahni te chuan khotlanga harsatna an to wangle ti to pan di lawanga cancel ani thu le nimin thleng khan zu in phalna nei hi mi sing ruksang kwa zathum som kwa an om thu asoibok MLPC dan kan lo man nuwa hianin hei kum khatlai kan lo kalta helai hianin kan sarkarin en non te po athae ti naril ru aneya chuta chuanin review and evaluation committee hi kan din dona tuna hian term of reference te kanan ngai to me ka zirtom ni lama hi chuan notice te po kan ti chuat hei kan be sei zu hi zurui te khoi molai la ya han mu mai tur zu han in mai te kong sira te engemo zat an om ni in tlang kama te kan lo hria heng ho zong te po hi khwale tui dik tak te kan ni society ngani NGO ang te point tu point man theina right kan nei ni ti hi kan riat apoi mo khop maya heng zurui le phalna mun ni lova zu in te heng ho hi kan mananga ti chuanin arang theyang berin excise emo police stationa emo kan han overtour ania Home Minister ni Bok Puarla Zirlianan Chuan Marthim Puiti asoi chin te kap eng turin sarkarin helpol te ne na inbiak arim ti ni inasoya Mizoramin remna champha kumsom thum na alom to nuwa po HPCD te hi remna nuaya kumthum kumli vel chau an oma an mi puite an khongai thlak le ti soyen tun naya martlang dunga azin tumin mi puiten khotin deu thowa remna an du thule sarkar le HPCD inbiase an du thu lo au pui chuan aril ru a khoi thu asoi Home Minister chuan HPCD ne na remna nei ngei tura in biak adu thu soin
inbiak na tur chungchang hi shiatir thuayan ni tur thu le nidanga inbiak thin to dan ang nilovin thinlung tak taka inbiak adu thu asoibok. MNF President Puzoram Thangan Myanmar Sarkar le anram chunga helpol sang te inkara remna palai na thok turin Nimin Khan Aizol chwa sanin Kolkata apana a program ang chuan Kolkata atang hian Thailand khopui Bangkok apananga Bangkok atangin anin biak na hmun tur Chiang Mai apan le dona ne Aizol chwa san ma a PTI a shildanin Puzoram Thanga hian Myanmar ma helpol sang som pasari vel shwai tu te akom dona chungzinga chuan Chin, Kachin, Karen, Wa, Shan, Arakan, Helpol le adang te antela hei hi nikum October thla a helpol te nen inka hai na thuthung sarkar in lo siam to bo zui na tur le inka hai chunga inbiak thei na tura abultan na tur ani dona ne Puzoram Thanga zin hi inrin niya emo pathian niya emo India ramalo kirle tura be sayania marchak biala Congress Party nilo party dang inzom khom Northeast Democratic Alliance din tharpuan na inkhom tun thani som pathum karle nilai niya Guwahati anei tura tel man atumane Northeast Democratic Alliance dinani ti puan na inkhoma hian BJP President Po Amit Shah chu khwalia na ni rinani a Union Minister le BJP shwai tu thahnem tak antel dona ne Northeast Democratic Alliance a hian Assam BJP shwai tu langsar tak Po Himanta Biswa Sarma chu convener ane Kuvel thiam na sangzela inverter man to taka leina tur nei lautan Bright Electronics chuan LED bulb inverter ni ngal chu aram siam chuakta iti tur om chhun chu irum ti en tamdu dana zirin I bulb man lai kha magic LED bulb phian thakla karen om lain bulb pa ngai angin imang theyanga karen om lo rual che in darkar li changa darkar ruk thleng a eng chhun zom ngal theyang LH Thanga Enterprise chuan cheng za sari somnga chawina shal chuak meka lo ngai ven maro le LH Thanga Enterprise ramhlun note Rainbow Multi-Brand Mobile Showroom hiani budget mil ang zelin mundang panbuay ngai lovin mobile phone brand sang le mobile phone accessories tikim mantlom taka le tur kan kol ringe Samsung abi special consumer scheme kan pereng boke kan hena mobile phone thar le tu te hena apps you need kan ti sakthei InFocus Vivo le Carbona bi hian Mizoram distributor kan ni a kan customer tatan after sales service a buay na tur a omlaw Rainbow Multi-Brand Mobile Showroom Sarkar lai puya Voin Khan Minister of State atan mi som pakwa laklu an ni a panga cholti ran ni a Minister of State pakhat chu cabinet a hlan kaya ni bok Prime Minister Narendra Modi akai shwai sarkara Minister of State tuna choltir tak te hi Sanwar Lal Jat Nihal Chan Ram Shankar Katheria Mansukh Bhai Vasava le Mohan Bhai Kundaria an ni a Minister of State for Environment and Forest Prakash Javadekar chu cabinet a hlan kaya ni a Minister tharte hi Rashtrapati Bhavan Darbar Hola President Pranab Mukherjee an rin omna thu tiam tirin alalu tani Minister Thartezinga hian Madhya Pradesh atanga Rajya Sabha member Chanchin Bumi Pingthang The Telegraph le The Asian Age Chanchin Bu editor hlui MJ Akbar PV Narasimha Rao kai shwai sarkara Cabinet Minister SS Aluwalia Ramesh Chandappa Jigjin agi Gujarat sarkara Agriculture Minister hlui Parshottam Rupala Rajya Sabha member Anil Madhav Dev Tepo Antela Anzinga hian kumsom thum pangami Uttar Pradesh MP Anupriya Patel po atela ama hi apna dal party mi ane Minister ta nalaklu zinga hian Rajasthan MP Parliament in kho matel tura thir sakora akal china wanga shiathlo Arjun Ram Mekwal po atela voina Minister ta nalaklu ani don po hian thir sakor bokin Rashtrapati Bhavan hi apan le ane ani baka hian Atal Bihari Vajpayee a sarkar Minister Vijay Goyal te asama thingpui ching tu te ta na atna tho thata wanga shiathlo Assam MP Rajen Gohain te Uttar Pradesh MP Mahendra Nath Pandey Rajasthan MP CR Chowdhury le PP Chowdhury te po antela Republican Party of India atanga Rajya Sabha member omchun Ramdas Athawale
Maharashtra a cancer zaithiam mingthang Subhash Ramrao Bhamre Gujarat Minister Louis Jaswant Singh Babur te Gujarat BJP General Secretary Mansukh Mandavia Madhya Pradesh atanga Lok Sabha memberata na tumnga thlantlin to Fagan Singh Kulase Uttarakhand MP Ajay Tamta Uttar Pradesh Mirzapur Bialtu Anupriya Singh Patel le Uttar Pradesh MP tho Krishna Raj te antil bok Minister Thartazing hian Rajasthan atangin Pali UP MP le Gujarat atangin Pathum Thewan tela puanto angin nakuma UP le state danga assembly in thlan lo tur thlirin sarkar hi sik soi ni angaya ni a tun hi kumsak ni som Pali me thla a sarkar lai puya din nuwa sik soi ani voi ni na ane Voin alag lu zinga mi Ramdas Athawale chuan thu atiam rualin aminga soi the ngila Presidentin Ashil nuwa ati chale ane Chief Election Commissioner Nasim Zaidi an Lok Sabha le State Assembly in Thlan Arwala Buat Sai Turin Election Commission chu ain pe reng ti PTI Ashila Arwala Lok Sabha le State Assembly in Thlan Buat Sai Rot na chu Commission in Law Ministry ya athelu ti soyen hemi ti hlotling tur hian Ramdan pui siam thata ngai don ba ka in Thlan na man ruwa tam tak le belangai dona in Thlan boy pui tur po roi belan ngai don bok ti soyen vote thak le vote chiar hun tur ruat po fil takarwa manangai don ti asoi Arwala in Thlan Buat Sai Tur hian state chen khat in Thlan hun son ma a chen ti tlai angai don awangin political party chen khat chuan an do dal ngei don ni in CEC chuan asoya heti chung hian parliamentary committee a po Arwala in Thlan hi an rot tho ni in asoi Chief Election Commissioner hian Arwala in Thlang tura sarkar in thutluk na asiam chuan commission chu a in pe renga vote la atam theinan le vote nei zong zong tel theina turin takin na an thok mek ni in a soibok Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pisa a Principal Secretary Rajendra Kumar chu eiruk thubuaya manani Rajendra Kumar hi Delhi ya Congress ro relai kumsak ni pasari atanga sak ni som pali chunga diklo takathil tia pu ani awangin CBI nan chuya company du sakzong ne ya chengwai bel chesom nga pasari man contract pe apu ani na nimin khan darka ruk chung CBI in thuan zo nuwa manane Rajendra Kumar Arwal hian Delhi Chief Minister pisa a Deputy Secretary Tarun Sharma le midang pathum po manan ni a Rajendra Kumar hi voin khan court ashwaya ne kumsak ni som panga December thla khan Rajendra Kumar pisa hi CBI nan lo dap to a hemichum hian Kejriwal chu sarkar lai pui laka alung oi lo hle a phalna la masalowa apisa dapani awang hian Prime Minister po midoi jeple ril rumu mal po puthei to lowa apu hiala nimina Rajendra Kumar manani nu hian Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia chuan sarkar lai pui chu Kejriwal be na a Principal Secretary mana apu ane tunaman tak Rajendra Kumar hi kumsang khadzakwa somriat pako batch IAS officer ekmut kedarani a po Arvind Kejriwalan IRS azom kumkha ani awangin anin shitha ni ashia tani a Rajendra Kumar hi Aizawl district board sap po ani to ane Gujarata nu thau tak pakhat kejiza somhne pariat vel chu inchung kailo na cheswalin atla a pasal kailo na chhomek chu adela wangin an nu pa in an thi hemi te nu pa hi kum upato lam dewan ni a an nu Manjula Vidlani hi kum somruk pariat ani a an fapa ashi sa chu thok lam harsat na nei ani awangin an nu pa hian an boy pui hle a fapadam doi la tura anu chuk thla cheswal ta chuan man mo takatlan chho apa nadwar la chu adel ta ane an nu pa hian damdoi in pan puyan ni na a an luwa thisana chhuana sata wangin an thi ve ane Bethel Electronics multi-brand showroom Millennium Center first floor dealers in Samsung, Sony, Whirlpool, Haier and IFB company chikim omna mun kan ni pathian khongai na zara Mizoram tan Philips, Electrolux le LG ate distributor kan ni ta installment in kan pithei bok Bethel Electronics first floor Millennium Center dealers in Samsung, Sony, Whirlpool, Haier and IFB distributor in LG, Philips and Electrolux. But Vivo V3 Max is totally different.
With its 4G RAM, it boasts a 0.7-second startup time for its quick capture function, so you can always stay one step ahead of the moment. And just like this, Vivo V3 Max is already done shooting, while others are still struggling to start up. In selfie mode, the 8-megapixel front camera will make crystal clear photos. Just one touch, and it's done instantly. That fast. Vivo V3 Max. Faster than faster. Philippines President Rodrigo Duterte an atna athotan nuwa dan lovathil ti chingapu mi somli panga ka hluman nito Wanto angin Rodrigo Duterte hi thlalui ni somthum khan Philippines President atan laklu ania ruihlo boy puitu tele dan lovathil ti ching telaka zangai nalan tir atum lo thu alo soito angin President ani atang hian police le sipai ten ngortakin na an thok ngala nilichungin danbo chiani angai mi somli panga an kap hlum to ane Philippines Rama TV channel lian ber ABS CBN soidanin President Thara anne nuwa Manila Bula Bulacan province sa ruihlawa sumdong le rukru somni pakwa ka hluman nito a Manila a po mi pakwa ka hluman nito boka province dang paruka po mi pasari ka hluman nito ane Police ho tu te chuan an mika hlum te kuta chang hian silai pali le ruihlo tam tham takan man to ni inan soya police zinga dan bo chia a ruihlo sumdong pol ti lo tho pui chin an omti po sia tani awangin heng mi te po hi an phu to ka shim zel an ni tur thu an soya tun na ya ka hlum zinga po police pakhat atelani Herama helpol pakhat New People's Army chuan ruihlawa sumdong telaka beipui thlaka hian President Duterte chu an thlop thu an puanga danbo chiat na thila in hnamhnoi sipaile police ba ka sarkar ho tu te beive thung an tum thu an soyane Saudi Arabia Rama Muslim hun thiang hlim Medina a bomapo awangin mipali an thi khovel ram sang sang atanga Muslim hovin an panchin al masjid an naboya hian nimin tlai khan mitam takan tong trai la yin aveng tu te om nabula bom hiti po ania sipai pali an thi ba ka midang panga an hlia mane Prophet Mo santi bok al masjid an naboy hi Muslim hovin meka khopuya an hun poimo Masjid Al Haram dota an ngai ursun berania Ramadan an man meka po ram sang sang atangin hebiak in hi lo tu an tam hle a he mun be ani awang hian Muslim sa khoshwai tu le ram shwai tu te chu an nung oi lo hle a shia le suni Muslim po thliar sang lowa an sa khwa in be tok chu an du lo thu le mi fir fiak te be let na tura an tho ho apoi mo to zia an soyane Iran Foreign Minister Javad Zarif chuan mi fir fiak ten tu ma an thliar to lo wangin Muslim sa khozui tu te zong zong an tho ho angai to ni ina soya Saudi Arabia lal fapa Mohammed bin Zayed Al Nahyan po in poi khoi tu telaka an sa kho himna atan an tho ho vek angai to ni ina soy Medina a mi fir fiak ten poyan khoi ma hian nimin khan Saudi Arabia Rama Jeddah a US palai pisabula po boma po awangin mi pahni an hliama hemi nu hian khatifa po Muslim biakin bula bom pahni ti po le ani a mase ati puak tu te chau an thi ani China Rama tuilian awangin mi za somriat an thi to a Civil Affairs Ministry soidanin China Rama lui seiber yang ze chim chin asan zel wangle luidang po alena wangin mi maktaduai som paruk velin harsat na antok meka sha theichina mi za somriat an thi to ba ka mitam tak chin chat lowin an la ombokane mithiam ten thlipui typhoon po athok mai theini an soya wangin an din mun athalo hle ni in an soibok China Rama hian kumsang khadzakwa somkwa pariat khan yang ze luiliana wangin mi sangli vel an lo thi to a khochin zirtu te chuan El Nino awangin kumsang khadzakwa somkwa pariat ai khan kuminarwa sur hi ataman ringa an luilian yang ze le huai che vela cheng te chu an himna tur ngai twa lok turin thlahlui khan Vice Prime Minister Wang Yang po in alo cha lok to ane Israel Police te chu Palestinian lung oilo lunga Israel mi te vom ching le ral thuam le man rodang lek thin te ka hlum phal na pe kan ne
mishing dik na le chan vo hum hal tu pol adala ukil Mohammed Basam Mahajana Soidanin Israel sarkar thupek an shiat hnung bera chuan Palestinian ten Israel mi te an beilo nana thataka an na thok turin police te chu shiat ti ran ni a sarkar chuan police te hne na thunei na apek thin chu ti danglamin tuna tang chuan Israel mi te laka poi khoi tum Palestinian reng chu lung emo man rodang mang emo po in ni se police te chu ral thuam manga an mirin hlel te ka phalna ape ane Israel sarkar hian police te chu kumtling lo laka po he an thunei na hi mang mai turin atiboka poi khoyan tum ngei ti po sha chian lo te laka po ral thuam lek phalna police te pek an ni hi mishing dik na le chan vo hum hal tu pol chuan soi selin Israel sarkar chu athu pek su turin an phu tani Wanto chin angin ni kum October thla atang khan Israel le Palestinian inkar boy na awangin Palestinian zahni som pali le Israel mi som thum pali an thi to a tuna Israel sarkar thupek hi diklo ta ka manani chuan mitam tak an thi bel thei hialani Excise Minister Puarla Zirlianan MLPC Act Nwaya zozor shethiam lo le shethiam lo luyan omani ati MNF President Puzoram Thangan Myanmar Sarkar le helpol sang te inkara remna palai na thok turin Nimin Khan aizola chwasan Sarkar lai puya Vuin Khan Minister of State atan mi som pakwa laklu an ni a panga cholti ran ni a Minister of State pakhat chu cabineta hlan kaya ni Philippines President Rodrigo Duterte an atna athotan nuwa dan rovathil ti chinga pu mi somli panga ka hluman ni to khatizong kha chanchin thar kan ti chwa thei chu ani Carpet shang woolen carpet, center carpet, doormat, foam sheet, sofa le cushion cover atana manji. Puan than chi shang le rexin chi shang. Hengte hi imamoni chuan sikul pi ko ne khatla ko ning carpet streeta MD&D Enterprise hiron panvete. Madras chi shang company thatak tak siang. Atom bera changa atau chi thengin kan ne ya. Rule thana atana thabik ortho medical le spinal cord chalo tana thabik spine support po kan nei renge cushion atan form city tu chuan I thutleng size stock zelin kan siam sak thei chia 3 man ngai levin kan tom sak thei hal buk chia cushion cover po tom takin kan thui thei hal buke chu mai lani lo biakin cushion tur po kan siam sak thei bo Amuna omchil kan ni wangin zana le zinga po dor thei reng kan ni a aizol khopon hon tur tan po mani then ina hon masak ngai levin idu hun taka ichwan na motor chwa khona lam mei thei ni miron pan vela atom thei angberin kan lo pedon chenia MD&D Enterprise Peter Street Khatla phone 233756 943615 9912